Yamabe akwaba ennenwuru mai yaba nzima today TV azo ade makaku yabele tiengane la yewo suwa be fly ekwe se ade ba na ba dum fonyine ni a yewo ekwe enwazo ma yan ya ade evre ni ane avre ni ayenzi ekwe enwazo ye kekakra yewola se bele ni a de bebi ala di nwore ananze ke angba ekwe enwazo ye yewa na duzuati ye nzima today TV and na yesesa ye cameras ye viega ekwe enwazo a de bia atio na je hokone imo ye melai ekra ewura ehwe anwuti ye enne nzima today TV ye ga ekwe enwazo a ewura hwere ewura mom kebie ezena ogware ase hani we ye nyevre mo anwa na ewura hwe abori abore we ye nzema nyevre anwa osane ke se ewura hwe ba fere mo be kura be fere la be ngura be mfa bi be maazi manwo be tunwo wela konyevre ne anaka be kwatwume nwo wene a ewura hwe ye be twe ya ye erun buati be ngura nwo wene twe be guazi anodi ke be kozo na be kotu nwo wene wozo ehyiati o ma fere da obi alakọ na ewura hwe bobo fere mo be fere bi engura nyevre na nuba imoni be bi se yan ka ewura hwe ka be fere ye na oluduzu wura na duzu bobo ya ama ewura hwe ba ye le biza ka ewura hwe ka be fere ye ofini ka wanu ma ma oba na se ewura hwe ahozo e ga dede adwume ka bele ni aka bazi ewura hwe adane o ane ye zeka enyaye de hola ewura hwe engezanga ga bi akọ na ya mai zo ewura hwe te sataba ewura ehwe mo yere ka nwure dwokara se ba ne anwa anwo eke a eviki de no moko erika biara wonyefre ya anwo ara kogwa ya vure nu nyefre ya anwo eke erika biara ewura hwe bia woke ewura hwe bia wo erika biara na nwane bobo ya ama ewura hwe faba nwane ama ewura hwe oba ewura mo gwa nyefre anwo ekra nwane ya ama oba na nwane bobo ya eleni ya ko be dumre jake ko ba ma ewura hwe azu apa ayebia na ke mo le tuzo na jake ne a ehyiati ya fala chefo ma elenwu amane ya mare mo be gwanyevre anu be fa fere be ne abenwura elenwu amane ya sema mo be fa fere be ne abema sukuru la elenwu nwura amane ehyiati ya le bisa nwure kpunya mbanyima ma ba wo ye jevre ya anu a mbanyima ma ba wo ye manzili yanu wane ya ama ewura hwe ba duzu de bie